yanapita kama umande, tusikuwe na ya dunia, mali tuliyo nayo yote ni ya muda mfupi, na yapita kama umande. Watu wanapenda pesa kuliko Mungu wao. Baba mama hukosana kwa sababu ya pesa. Watu wanapenda pesa kuliko Mungu wao. Baba mama hukosana kwa sababu ya pesa. Ya dunia mwisho wake ni jehanamu. Bwana Yesu mwisho atatupa uzima. Pesa ndiyo mtego wa shetani, kuwanasa wa Mungu. Wengi wametumbukia, kimbilia Yesu akuokoe. Pesa ndiyo mtego wa shetani, kuwanasa wa Mungu. Wengi wametumbukia